Mhla ka 25 kule nyanga ngizokhipha ialbum ingoma yami single track ke bafowethu ke nini ningasazi isingisi isingle track ingoma eyodwa qhwaba nje ekusuke kufanele ukuthi okungenani noma ngabe kuthiwa iyona ihiti kodwa izwakala umlayezo wayo ukuthi uthini ke lapha ke mina kwami umlayezo uthini na uthi nje ngizicikozela ngolimi nje ngizidlalela ngenkotha nje awukho nomlayezo otheni cha ngiyatsaka yabona njengoba usukuzwa mangithi ngiyekeleni ngayithole emazulwini kanjalo nakule track yami ke ngithi ikhala lentuthane lingaphi lalela ukuthi ithini lengoma yami ithi imbalazweni kukhona lapho sengihlala khona imbalazweni kukhona lapho sengihlala khona awu mina ngisho awu emlandweni wokubhalwa kwengoma emlandweni wokubhalwa kwengoma ikhona lapho sengihlala khona lalela abanye bathi akulaleki mawungenamali kodwa mina ngithi akulaleki mase kufika ingoma engqondweni awuzwa yini ngisho usijava ngangifakazela sivusa amapeni siwahlanzisa ink kubaleka umanti indana lalela sixosha amakate ziko kwashunqa indoda kwavuta inyama lale sayihlome emsam sithi soyibone ekseni kwaphoxa intuthane kwavuka umbuzo oyophendulwa ngongoti lalela ukuthi umbuzo uthini yikhala lentuthane kanti lingaphi kudelo waziyo ikhala lentuthane kanti lingaphi lalela ukuthi thini ngibeka inyama yami kudele ngavuka seyigcwele izintuthane kodwa kudelo waziyo ikhala lentuthane kanti lingaphi bese yashintsha ithi inhliziyo yami nawe ngqondo yami ngithi khohlwana into ejule kanjena wendaba zentuthane zijule impela njengekhono likasondo nzima ngithi vumani ngiliciko langampela mina ngithi vumani webafana bengomane ngayo ngibamba lena ngithi vumani webafana bengoma hayi bathi ayiqedwa ngoba ngisho inkosi ayiqedwa thosele khansela ngithi ngiyabonga kakhulu kwi Black Life TV amadoda esiphila nawo ke lawo madoda sithi masenza izinto kwesinye isikhathi ahleze khona esibheka ubone sesitrenda nje sidume kanjena nje madoda kunamadoda akusebenzayo ukuthi sitrende kahle hlazivele sitrende nje ezinye izinto awuzenzeli wena ngokwakho ungaze uma ngabe ke umuntu ongasile uyongabaza abantu ozobabonga kahle bafowethu ke ngicela ukuthi nje ngibonge iBlack Life TV ukuthi nje abaculi ibasebenzela kakhulu ingaqashiwe ingakhokhelwe cent mina ke nje ngufakazi kulokho mina njengothwasele ikhansela indumanduma nodume ehleze into ebefana udume kabaduma kobe sisungaduma sikamzulu kanye manambana bathi mbumba kobe sisona sentomba kasazi ngithi ngiyabonga Black Life TV ngithi ngiyabonga kwesinye isikhathi ke madoda ke mina ke njengomuntu ose over 40 ngeke ngithi mangabe ngenza izinto ngibe nehaba nje yabo kodwa eqinisweni elimsulwa ke akulona ihaba lele ngikhuluma ngalo ngithi mina iBlack Life TV isebenzile ithathile izinga lethosele ikhansela libeka phezulu ngeke ngisho ukuthi yona yodwa kodwa madoda nami njengamanje ngikhuluma nayo ngqo ngeke ngisho ukuthi yona yodwa nawe uthe wafaka isandla ukukhuphukeni kwethosele ikhansela angikubeki ngaphandle kodwa njengamanje mina ngibhizi nginobani Black Life TV ngithi ashila mntaka mami